علي قال 259 حديث. عن علي قال لما خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة ابنة حمزة فنادت. علي رضي الله عنه خبرت بزدي Mekke'den çıkkaş yani Mekke'den Medine'ye tava çıkkanda bizning ortdan Hamza'nın kızı yerdi. Hamza'nın kızı yerdi. Hamza radıyallahu anh Peygamberimizin abisi Uhud soğuşunda o'lgan şahit bo'lib. Onun kızı yerdi bizning ortdan deydi. Ham aytdi ya ham ham ol Aliga tava ey abuyim deb aytdi bu qiz. Fa ahastu bi yadiha fanawaltuha Fatimata qultu. Ham Ali radıyallahu anh aytdi men Hamza'nın kızın kolundan alıp di onu Fatimaga itib berdim. Fatima Ali radıyallahu anh'ın xotini, Peygamberimizin kızı. Onun kolunu ona taba itib berdim. Ham aytdim dunaki ibnete ammik. Abuyinin kızın qara dedik. Çünkü Hamza radıyallahu anh kimnin? Fatima'nın abisi, Peygamberimizin abisi. Abuyinin kızın qara deb aytdim dedi. فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وزيد وجعفر. Hameyte Ali radıyallahu anh hem biz Medine'ye girip geçti. Bizning orada bahs çıktı. Kim arasında? Ali, Ja'far hem Zeyd arasında. Yani Hamza bilganimcha Uhud so'g'ishida o'la. Shunga ko'ra onun qizi yetim bo'lib qoladi. Hamda ular bir-birisi Medine'ye girip geç. 3 kişi Zeyd, Ja'far ham Ali tortqilasha başlar. Kim bu kızını o'zine asraga olar? Yani her birisinin bu kızını o'zine asraga olasi, yani terbiyalisi kelar bu kızını. Fakultu ana akhastuha ve hiye ibnete ammi. Shunda Ali ayta, bu kızını men oldim Mekke'den di. Ham o benim abiyimning kızı. Benim abiyimning kızı di. Men onu terbiyalarga haqliroq di. Ve qala Zeyd ibnetu akhi. Zeyd ayta shulay, u da mening abiyimning kızı di. Ve qala Ja'far ibnetu ammi. Ja'far ayta, u da mening abiyimning kızı di. Ve khalatuha gindi. Ham onun apası mening uyimda di. Onun apası mening uyimda di. Ja'far ayta. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ja'far. Shunda Allohning elchisi sallallahu aleyhi ve sellem ularning bahaslashganlarini ko'rib aytdi Ja'farga, ashbahta xalqi ve xuluqi. Sen de Ja'far de menga de yüzün bitim bilan da aşağınsın, ham xulqing bilan menga aşağınsın de. Ve qala li Zeyd anta akhuna ve mevlana. Zeyd aytdi, sen bizning qardoshimiz de. Ham biz seni qulluqdan ozod etdik. Ve qala li anta minni ve ana minka. Ham Ali radıyallahu anh aytdi, sen menden de, men senden de. İdfa'uha ila khalatiha. Bu kızını onun apasına bergiz dey. Fe innel khalata ummu. Şundaqta apa ani kişiga teng. Şundaqta apa ani kişiga teng dey. Faqultu ala tazawwajuha ya Rasulullah. Şunda galayta belki sen ilanirsin diye Allah'ın elçisi dey. Qala innaha ibnatu akhi min radagati. Yo'q dey. Şundaqta o benim abiyimning ko'krak sütü arqılı abiyimning qizi dey. Ko'krak sütü arqılı abiyimning qizi dey. Yarar. Devam etamiz. Bu hadiste en birinchi yani bu şu yetim kızını ko'rgachdan har birisi o'zini terbiyalarga, yani nindir tug'anliq jibin bo'lgan har birisi o'zini terbiyalarga olasi keladi. Ya'ni arablarning nasl nasabni saqlovlari. Kelar arablar agar ularning biror tug'ani biror qayda qolsa, biror molla yani yetim bo'lib, ular hatto sug'ishga azir bo'lganlar shu bog'ni qaytib o'zini tarbiyalari uchun. Yani ular o'zlarining nasllari uchun bir qota qo'yganlar. Bizning yerga kelsa, bugun biz o'zimizning naslimizni qo'yib hatto bizning biror tug'animiz qolsa, kishilar kirisincha ishtiroklashib bir-birisi bosh torta boshlar, tarbiyalaw tugul. Mana arablarning naslini saqlovlari. Shulay payg'ambarimizning yumshoqligi. Peygamberimiz yani şu 3 kişi bağışlaşkanda etmeyi, yara singa tugul meni apasına birgizib etmeyi, har birisine yumshoq aytib aytadi. Sen de menga aşağınsın dey. Yani tinchlandira, xalqing bilan, biting bilan. Sen de mendan de, men sendan dey. Ikkinchi aytadi, sen bizning qardoshimiz dey, yani dinda qardoshimiz. Shulay bu hadisda foydalardan bir ko'krak sütün imib o'sgan bolalarning bir-birisidan mahrum bo'ladi. Bizning jirlikdan buni to'g'ri kishilar bilmaylar.
Әгәр балалар, мәсәлән, чит өйдән булып, хәтта бер-берсенә туган булмасалар, әгәр кечкенә вакытта бер анадан күкрәк сөте имсәләр, алар туганлашалар. Мондый балаларга бер-берсенә өйләнергә ярамый, һәм алар бер-берсенә мәхрәм булалар. Хәтерлисезме, икенче хәдистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, күкрәк сөте аркылы туганлык кан туганлыгына тиң. Күкрәк сөте аркылы туганлык кан туганлыгына тиң. Шуңа күрә бирәтә балаларны үстергәндә игътибар итәргә кирәк. Кемне син үзеңнең күкрәк сөтең белән кемне син имездең, кемнең баласын имездең. Хәтерлисезме, бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бер вакытында бер сахаба өйләнә, бер кызга. Өйләнеп тора башлыйлар. Шунда бер хатын килеп әйтә, мин синең икегезне имездем ди. Мин сезнең икегезне имездем ди, сез бер-берегезгә мәхрәм ди. Шуннан соң бу сахаба ачуланып Пәйгамбәрбез янына барып әйтә, менә шундый хатын шулай дип әйтә ди. Пәйгамбәрбез аерга куша. Пәйгамбәрбез хатынын аерып җибәрә куша, һәм ул хатынын аера. Чөнки бер күкрәк сөте имеп үскән балаларга бергә яшәргә ярамый. Бергә яшәргә ярамый. Тайып, дәвам итәбез.